Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de en koz dep aytılgan 3 sıfat. Alardın en birincisi dattanbay sabır kılуу, ikincisi aza berбей keçirүү, üçüncüsü alakаны üze turgan bolsoңуз жемелебей алаканы үзүү. Başыңызга кыйынчылыкпы, жакшылыкпы, кандай иш болбосун, ошол нерсеге сабыр кылганда даттанбай сабыр кылсаңыз, сиздин сабырыңыз Kur'an-ı Kerim'degidей en koz sabır болот. Qaysi bir adam sizge kata getirdi, kanda bir mesele olup kaldı, oşol adamды keçirgende, al adamdan öç albastan, aza berbesden keçirdiniz, sizdin keçiriminizdagi Kur'an-ı Kerim'de aytılganday en sonun, en koz keçirimdүүлүк. Üçüncüsü, qaysi bir adam menen mamulеңiz bolбой kaldı, mamulени toktotуш керек болду. Аны жемелебестен, катасын айтпастан, уруш талаш кылбастан мамулеңизди үздүңүз, сиздин бул мамулеңиздагы Kur'an-ı Kerim'de aytылгандай эң кооз болуп эсептелет. Алла таалам барыбызды ушул Kur'an-ı Kerim'de aytылган 3 sıfatка ээ болгонду насип кылган болсун. Биздин каналга жазылганды, комментарий жазганды унутпаңыздар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.